Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang di Presscon dan seluruh PSM Makassar yang akan langsung besok di Stadion Menang pukul 19.00. Sudah hadir mewakili PSM Makassar dan Thomas Lucia dan juga Jacques selaku perwakilan dari pelatih pemain. Rekan-rekan yang ingin bertanya silakan sebutkan nama dan asal media sebelum bisa bertanya. Coach yang pertama, mungkin kemarin PSM punya momentum baik ketika bisa mengalahkan PSB dengan skor 5-0, tapi kemarin Positif juga dalam momentum baik menghadapi Bali dengan poin UI1. Dua tim punya momentum yang baik, bagaimana menghadapi laga besok? How will you approach the game tomorrow, coach, knowing that both teams have good momentum and you won the last match with big scores, and then Solo also got 1 point from Bali? How will you approach the game? So good evening once more again. Thank you for the question. We are not changing anything. We continue what we started. We continue what we played last games, and we want to be every game better in the things which we are working on. So it's our attacking part. We want to control the ball. We want to create chances. We want to have numbers in the box. In defensive part, we want to be compact. We want to play as the team together. We want to be quick when we win the ball, and we want to be quick when we lose the ball. So this is everything what we are working on. We want to be fast. We want to be quick. We want to play good football, and this is what we want to play tomorrow too. Kita tidak merubah pendekatan kita terhadap pertandingan ini. Kita hanya melanjutkan apa yang kita sudah kerjakan selama ini, dan kita mau membaik di hal-hal yang memang kita upayakan dan kita latihankan selama ini, yaitu penguasaan bola dan menciptakan peluang, dan kita di pertahanan kita ingin lebih rapat, dan sama-sama pada saat kita bertahan, kita mau cepat pada saat kita menangkan bola, kita mau cepat pada saat kita kalah bola, dan kita ingin melanjutkan sepak bola yang bagus. Some question goes for Melina as well. Good evening, everyone. So it will be a tough game. So tomorrow we'll continue to keep, like coach say, we need to continue to win, because now we are in the good moment, and we get confidence now. I think tomorrow we will fight and show our spirit, because we come here for take a good result. Saya kira pertandingan besok akan berat ya. Namun kita akan datang ke pertandingan dan kita ingin melanjutkan tren kemenangan kita. Dan karena ini momentum yang bagus bagi kita, momen yang bagus bagi kita, dan kita sudah mendapatkan kepercayaan diri kita, dan kita ingin menggunakan hal tersebut menunjukkan spirit atau semangat di pertandingan, dan karena pertandingan kita sebelumnya kita mendapat kemenangan tersebut. Silakan. Ada yang bertanya mungkin? Kalau ada? Ya. Saya coba dari bola sport. Pertanyaan saya tuh kan coach Thomas ini kan baru
masuk di pertengahan musim. Tapi Coach Thomas bisa membawa PSM itu langsung main bagus dan kompak gitu. Sebenarnya bagaimana cara Coach Thomas itu tim itu langsung kompak itu pertanyaan saya, dan masih bisa menjaga rekor 100% ke depan. You enter PSN mid-season and all of a sudden PSN played well, and the matches that you led them in a couple matches, last 2 matches. Can you elaborate a little bit how did you change the team so quickly? And so far you have a 100% mix. Yeah, thank you for the question. As you said, there was not too much of time because when I came, the team was in the matches. I would say luckily not mid-season, but after 9 games. I believe the national team break helped us because we had 2 weeks to have more trainings. So I believe we changed a bit of intensity of training, maybe different exercises, maybe different tactic, maybe different communication with the players, and with help of the God, maybe good luck, bad luck, we managed to win in Deva, what was good booster for us, for players, to believe more what we are doing. And then another game with Biak, it was the bomb. It was good result, good performance. Yeah. So now it's a challenge because nobody will take us for easy now. Nobody will take us for granted. Maybe like before, PSM Makassar was maybe easy target, but now everybody will fight against us. So this is another challenge. Now we need to change also our strategies because now every team will fight against us. Every team will want to get good result against us. So we also need to change. So it's another step, and it's a point of tomorrow game. Ya, kita tidak punya banyak waktu pada saat saya datang ke sini. Dan sebelumnya di 9 pertandingan PSM, saya kira mereka tidak mempunyai keuntungan yang baik di 9 pertandingan tersebut. Pada saat saya masuk, saya kira international break sangat membantu kita dalam hal adaptasi kita terhadap apa yang kita inginkan di pertandingan. Kita merubah intensitas daripada latihan, merubah taktik daripada latihan, dan cara para pemain untuk berkomunikasi dengan satu sama lain, dan dengan bantuan dari Tuhan tentunya kita mendapatkan keberuntungan tersebut. Kita menangkan pertandingan kita di Dewa. Saya kira itu menjadi booster yang baik untuk para pemain-pemain, dan kita mulai percaya terhadap apa yang kita lakukan, pendekatan yang kita inginkan, cara yang kita inginkan bermain sepak bola di pertandingan tersebut. Dan pada saat kita melawan Biak, kita mendapatkan hasil yang bagus, dan dari 2 hasil tersebut sekarang ini akan menjadi tantangan lagi untuk pertandingan selanjutnya, karena dari 2 pertandingan tersebut tim-tim lain akan melihat kita sebagai lawan yang tangguh. Dan tidak akan ada tim yang akan meremehkan kita, melihat kita sebagai target-target muda di pertandingan selanjutnya. Jadi kita harus bekerja lebih keras untuk hal tersebut, karena tentunya mereka akan bekerja lebih keras melawan kita. Dan saya kira kita harus melanjutkan apa yang kita lakukan tersebut, dan itulah poin daripada pertandingan besok.